دم باش تماشاوانین هجای نوروژا دوستان ده تاشته نوروژا دوستان ده ایرو وکه همی جاران میوانکی می گلکی تایبت هیا او بخوا کارکی گلکی جدا دکه کدناوا کردان ده کم کسن بلکی جی تکانه کسه از پشا جوی بخوشی بپرسم پرتوک خانوانه یعنی پرتوکان آوا دکه کاری وی اوه چه پرتوکین اوین نورمال کو ام دبینن چه جیین دیجیتالی بن پرتوک خانیان آوا دکه لی او بخواد همان دمیده وکه پرتوکه که تاریخی براستی هر جارا کو از پیرا رودنم و ام صحبتی دکن وکه کو من پرتوکه که دیروکا کردستان خونده به گلک زانیاریان جی وردگرم گلک سودو استفاده جی دکم گلک خلات ناف دولتی ورگرتنه لسر استا ناف دولتی یک جوان 10 کسایه کدوار آوا کرنا پرتوکخانه ده خلات گرینگ ورگرتنه در لیسته دو گاردیان ده یک جده کسان هاتیه دست نشان کرن کو پرتوکخانه که گرینگ آوا کریه و خلات جدوی وارده ورگرتیه لکه خلاتین پرتوکخانه کنگرس امریکا و گلک خلاتین در یعنی دوار خود یک جه کسین هری سرکفتیه نه لسر آستا کردستان لسر آستا جیهانه میوان منی رو کک آمد دمیرخانه بخیراتی که زور سپاس گلک جامعیت و دستت خوش تحقق کریه سپاس مالاتا و اون جامعین ایجار امی هول بدن لسر به تاشته بله چکی بحثا کاری تبکن تتخوازی هم جویه که دست پی بکن که پرتوکخانه چیه پرتوکخانه هر اف کو ام دبینن مثلا کم کرنا پرتوکان لجیه کی یان سیستمک ریز بندیه کو دیسیپلینک جیره هیا کتابخانه و اوی کل پرتوکخانه کار دیکن شما بین کتابخانه وان بیگمان کتابخانه وانی علمکه بله علمکی خواهی تایبت هیا جبونی مثلا امریکا یک کتابخانه وان به حسابی بکیمایی گره ماستر لسر بشه کتابخانه وانی هبه بله بشکی جدایه بشکی جدایه بسری خواهی بله لکتابخانه جی و گلک سپاس ماتا کتابخانه جی وکی مروه و وکی تشتیدنه کتابخانه جدا جدا هنه مثلا کتابخانه لگوریا مدرسانه لگوریا زانکویه هر بشکی زانکوی کتابخانه تایبت پیوی بشی لازم بله کتابخانه ام بن که او تشتکی تایبتیه گلکی بشی وانه تایبت هنه ایدی افز دست پیکا تاریخی دا کل کردستانی هر دست بکری المزوپوتامیا کتابخانه اول لوری چی بونه مناقشه که گلو پیشی ای مصر بیان ای کردستانی بیه او سراسر جهان مناقشه ای کی پیشی چی بیه زلال نبویه زلال نبویه هر دوجی همدم بونه که امزیده مثلا او امدبین قافک قابل گرمرهن الکردستان چی اما قافکی و کی جرا درد کبن بله کتابخانه اول سروی کتاب اول سروی آدن نفساند جوی دمیده جوی دمیده دما مثلا 500 سال بریاز 2000 سال بریاز اینی چند هزار جوان قافکال کردستانی هاتنه پیدا کردن کو تدا کنترکت تجاری هن نابرا مصر و سومریا دا لسروان قافکا هاتیه پیمان هنه قانون هنه تشتیه کتابخانه اول او بونه لجوی اینگه حتی ویگا بیگمان علم پیش کتیه قابل چقا علم پیش کبه بله چقا کتابو لیکولین باش چید بن هفقات شتینو دینه آوکتی پیدا کرن بله شبوی مثلا گلک کتابخانه تایبت هنه ایرو کتابخانه شخصی هنه کتابخانه عام هنه ایزان کویا بشی جدا هنه که کامت تو چوا هاتی کردستانی مثلا پشتی او قصال جبو کارکی تایبت تو هاتی کردستان اف چند سالم تو هاتی هریما کردستان ولی یکم جراتم کردستان 2006 وقتی زانکوی کردستان لحولیر آوات کردن اعلانات کی دابون پیوستی هم کتابخانه‌وانه کی هیا کو ولات کی به انگلیسی خوانده به و 2 سال تجربه وی هبه من 6 سال تجربه من ابو 2 ماستر من ابو نه یک هر چیزی من زیاده بود من مراجعات کردم مگوازی ورم از فلوریدا دیجیم هیچی آدرس همون رسمی لوریه بله من گلک بریا کردستان کربو از هر من ولاتی خود کار بکم تا پرتوکخانه زانکویا کردستان آوا کرد بریا سرپرستی آوا کردن و اینا کی کرد اوجی حتی ایروجی یکم کتابخانه زانکوی کردستان و عراق تب وقتی ما آواجی کرد یکم کتابخانه بود که اینترنت به سانسور و سربست سرانسر روجلات نابین تنلوریه بود
إيجر أمي ذكرن تاريخي بيجومان كبري مثلا ددماكو كرد حكم داربون برتوخانه وعلم وزانست بتشاوه بولي بري ويست خوازم بالي بكشينم سر ويجي كوت سر برشتيا هنا كاري دجيت كي الهريما كردستان وك استوتيا كلابورا كردي هون چه کاری نهال وی دارید نها از لگل هفکار کمونه امریکی لنیویورک هم سرپرستیا دیجیتال کرنا کلوپوری انستیتویا کردی لسلیمانیه دیکن مهیدارن تبع یکم برای کو پیکل گوریا استاندارتی اینترنشنال کو مؤسسه کاتی دیجیتال کرن در وایویجی از محاول دین کو کتابخانه و موزهخانه بارزانی نمرل بارزان بیت آوا کرن سرویجی از اشتکیم لگل گلک برادر دینه نه تنه یازم گلک کسی دینه تیمکن باور کار دیکن و چه تیده و تو نخوازی هنگ زانیاری خودی بیگا از وی بیجم ما بس تام اوگاوی او وبو نه تنه لکردستانی لسروی جهانه چند حبتای بندی خواهدن چه کوبری نهات بندیتن لسر كردستاني لسر بارزاني نمر لسر شيخ عبد السلام بارزاني لسر شيخ احمد اوانا تدابنا محاول نت يعني وقت مقوى ما تيمك برادرن رجال بكارت كرن بشي بو خدمته او خدمت گزاريه منا بله وقت خدمت نتوي وعامه يعني بو ويناك ام كار ديكن بله ايدي هيفيا ما او باشترين تشتي بالكردستاني ام بگرن تاریخی هنکی که کامت تبری جید د صحبت تایبت جمن رهنکی بحث کریه کو میرنشینی کردان خودی پرتوخانه گلکی گرینگ بون کی جان جوان میرنشینیان مثلا نمونه د تاریخی د کو خودی پرتوخانه که دولمند بود میرشینی از خوازم به زمانه که دنه بیجم که گوتنا میرشینی لکردستان مخابن بچوک دیه خیال Kraliyetin Kürdistan'ı hem bejin rastla resmi sıfatı olan kralın. Bu Kürdiye melik buna yani melik şah buna. Hem bu Kürdiş melik u kralat bejin mir. Yani hate go mir, hate go kral, hate go sultan aynı. Beli. Mesela bu sıfatı miri Ahmedi sultan bu. Yak jwanê navdar Sultan Hüseyin'e. U Livan işte taybet interesant balkê şeye ev kraliyetin Kürdistanê ku serbixwe bûne gelek ehmiyet dane perwerdê kitêbxaneyê baş zankoyê baş ava kirine mesela kitêbxana Kopanî li Amediyê hema duê newala pişta Amediyê de di newalê de ye gelek cîvî xweş e baştirîn üniversite biye li rojhilata navîn ne tenê li Kurdistan. Yek ji wan baştirîn üniversite. Kîja sala tu behsa wê dikî? Sultan Hüseyin wînakê 1532 da ava kiriye. Bonî malumat jî 104 sal beriya Harvardê hatiye ava kirine. Ew pirtûkxana üniversite zankoya Amedî. Amedî lê ew nekevintirîn zankoya li Amedî meşhûrtirîn e. Belê. Beriya wî jî üniversite hebûn li Amedî li Bedlîsê li Amedê û li Soran û li derîdin jî hebûn. Lê ew binavûdengtirîn û 1500 da ew ê nifsan nebêjim ji Şerefxan Bitlisî bigire Qiralê Bedlîsê, Evliya Çelebî, Seyahê Osmanî, Katip Çelebî, nivîskar û tarîxzan û coğrafyazanê cîhanî Osmanî, ev tev gelek meth dikin. Rastî gotinek yerê taybet ez dixwazim bas bikim Katip Çelebî nivsandiye vînakê. Dibêje Amediyê dibê miletî wî gelek mêvanperwer in, xwendin e, müeddeb in, alimên gewre û navdar di nav wan da derketine û qedrê alima gelek digirin. Yani ez bixwe wekî Kurdekî nikarim vî binivîsim. Yani ne gole yekî Kurd methê xwe bêjin tu methê xwe dikî 1648 da vînakê nivsandiye. Yek ji wan din jî mezintirîn li welatê Ecema û Îranê alim Seyid Elî Kurdî ye. Gewretirîn terîqeta Şafiîya Suniya serperestiya wînakê kiriye. Seranserê welatê Îranê gewretirîn ew gibiye. Şah İsmail wînakê îdam kiriye bo ku jê tirsiya ku gelek quweta wî mirîdî wînakê li gelek welata hebûne gelek ew bûne.
عالمێکی گەلێکی مەزنان مریدی وی نەتەنێ کورد بوونە ئیرانی و فارسی و ئۆزبەک و پرتوخانە چەند پرتوک تێدەبوون کە گامەدا ئامێدیە وێ دەمێ ئاکێ بوو کیژان بیر بوو ئیدی مەگوت ئەوانە گەلێک مەتحێ کتێبخانە ئەو کێ دکن زانکۆیا کۆپانی دکن لێ کتێبخانە مەزن ئێ میرحاجت ناوە قالێدا ناوە باژارێ ئامەدیەدا بیە کتێبخانە میرحاج 10,000 کتێب تێدا هەبوونە vêga gavê ku et îro bêjiya 10,000 kitêb hene ez karim 10,000 kitêb têxme flaşekî newsa te behsa ew konsulê Brîtanya kir li İtalya yek ji pirtûkxaneyên dewlemend tê hesibandin di tarîxê de newsa wê demê İtalya ciyê çapxana bû İtalya yani Rönesans dema xwe herî geşta bû Avrupî Alman û İngiliz diçûne wirê bo kitêba bikirin bo kulturî tarîxa Rom fêr bibin û tarîxa Yunan li wirê fêr bibin kitêbxana wî 6,000 kitêb têda hebûn dîsa nebqasî Kurda bû dîsa nebqasî evkê Amediyê bû li kitêbxana wî jî George SM Kralê Brîtanya George SM kitêbxana wî kirî bi 10,000 poundê wê hengê kirî yani mirov dikare bêje bû bingeha pirtûkxaneya şanişîna Brîtanya newsa bêguman bizavit ew bingeha kitêbxana şanîşanê Brîtanya George Sisê ew bûn Joseph Smith bû ew kitêbxana Joseph Smith bû ew 6,000 kitêb bûn keka me tê zanîn meselen yekemîn nivîsa Kurdî kengî derketiye yekemîn nivîs ji Kurdistanê çêbiye ew bê minaqeşe lê ez dixwazim nimûneyekî dinê jî bidim beriya mala nivîsê ku ev bênerê me baş tê bigîjin qîmeta ew kitêbxane û perwerdeyê Kurdistanê bizamin yanî çunkî tarîxê beropaş çêbiye li serê me wî evkî de yek ji wan jî mesele nêzîkî 200 sal peyda zêdetir jî 1815 kitêbxana serokê Amerîkaniyê berê Thomas Jefferson bê Thomas Jefferson mirovekî zor taybet e ne tenê serokê dûem dewleta federalê Amerîkayê di aynî wexta nivîskarê deklarasyona serxwebûna Amerîkayê jî pirtûkxana wî dewlemend bû yanî ji ber ku yek ji wanê herî pêşketî xwendevan ew bû pêdane nivsandin deklarasyona serxwebûnê gavê İngiliz Washington DC îşgal kirin 1812 da kitêbxana Kongrê şewtandin di kitêbxana Kongrê de wê hingî 3,000 kitêb hebûn ji bo wî misade bikî ji bo wî gotin em ê kitêbxana ji nû de ava bikin kitêbxana Thomas Jefferson em ê bikirin cevkî gewretirîn kitêbxana li Amerîka wê hingê Thomas Jefferson bû zanî çend kitêb têda hebûn çendin 6487 kitêb dîsa nebqasiya Amêdiyê dîsa nebqasiye em bên ser mesela destilat û ilm û zanist mesela demê Kurd destilat bûn mîr bûn şah bûn ilm û zanist li cem wan pêşketî bû piştre çima gihîşte merheleyekê ku ew ilm û zanist nemîne gavê ku kitêbxane û ilm hafiza milata ye yani wekî kompîterê ku te software jê deranî ev dibe wekî tenekeyekî qîmeta wî namîne gavê te kitêbxane û ilmê milatekî te ji wan astan tu ruhiyeta wan avalakî wan bêruhdî wan dikujî ev 200 sal e dewletên gewre li ser Kurdistanê misalat bûne hewl didin hebûna Kurd û Kurdistanê ji hewlê rakin yani resmen til xerîta dinyayê dirênî ne Kurd têda heye ne Kurdistan têda heye rakirine 100 sal e rakirine û dixwazin Kurda fizîkî jî wekî milet ji hewlê rakin ji bo wî tenê ji winî ku em bikarbin ser piyê xwe bimînin ji nû de xwe ava bikin bi dewletbûnê zarûriyê kom bibine dewlet bê wî em nikarin bibine dewlet wêga xelk ew dike seranser dibêjin Kurd nexwendene Kurd cahilin Kurd van tişta nizanin di kitêba coğrafya wextê çûme Amerîka min üniversiteyê xwe min kitêba coğrafya rên basa Kurda dike sê çar cümle rismê malbatekî koçer danîne wirê dibê Kurd evin û li ser hidûdê Îranê Iraq diçin hevqas yani dibînî çi bêbextî ye evel ser navê ilm xelkê xwe bi vî hawayî perwerde dikin
بله. ایدی اوجی جامعی کرد بو ناوی کرد خستونید گلک جیدن شو ناوی کرد در باز ندبو کتابه ویگا جدایه بله. بخیر هرم کردستانه ام تیسا پاریکی کتن ناف زمان دولتی خطينا سرف. و بهفدا لوی دما كنت بحث دکی کو علم وزانت لکردستان لپیش بو پرتوخانین کردان جای دنیای ویدامه پیشکتی تربون دولمن تربون ویدامه چه کیجان علم لکردستان دهاتن خوندن لمدرسه ابزاف پرسکی زاف باشه مالاتا و کیف هم زافات تبی پرسی کرد چونکی اجبر کو کتابخانه میره بلیسه پاشای عثمانی فروتیا البازاره یعنی مساج کردی فروتیا برخستی مازاده جبرویه که امزانن ناواروکا کتابخانه دا و پرورده مدرسه کردستان دا چه بودن مثلا کتاب طبی هبو ویترینری هبو استرونومی هبو جغرافیا هبو حتی اطلاس هر نو لاوروپا هاتبو چاپ کردن کتابخانه قرال بلیسی دا هبو ماتماتیک هبو هر نوع علم کجوره به کتاب آریستو و پلاتو افلاطون بگره وردا بله کتابین استثنایی بقیمت و خریطه دنیای و اطلاس دنیای جی تیدا هبون جبوی امزانن کو چون کتابخانه بنگاه پرورده مدرسه راسته جبوی ویت کتابخانه آواد کی خلقی پرورده بکل سر علمه کی ایدی مثلا بو نمونه مدرسه عثمانیه حتی دست پیکا 1800 بله علم تیدا تنبون تاني تشتي ديني للجم كردا هبو للجم كردا هبو وحتى نتني او افجي قوتنا كي بجيك ومارو بيجا بني خاصه هيجان دغرم اري والله قالك يلا كيف فهم جوال زارت دي او كده اولياء شلبي قابتي احمدي وآمدي يجي آمدي دياربكر يرو دجن وآمدي تشتكي بالكش دبيجا زعب بالكش دبي افدر كو كردستان نوكي عربستان دناف ازبركرين حافظ كرنا كلام الله جي وكي اردمك ناي قبول يعني وكي سركفتنك نايدي ناي قبول كرن تشتكي نما نعلم نعلم مجبوي ويد به افملت باوريا وان بازبركرني وحافظ كرني ناي برينا حزار وش بس كا إيرو هناك الزانكوين كردستان جي بي بيرا وانباني نبرينا كامت تبحثا عثمانية كر قالك آلي دبيجن بيونديا عثمانية لقال ميرنشينيين كردان ويدمي بيوندية كوكت ببيجي نا هفسنج بو يعني عثمانيا حكم لميرنشينيين كردان ذكرن براستي بيونديا وان بيوندية كتشاوا جارك تشتكي وصات تنايا آلبي كتابي برينا دبيجا قانوننامه سلطانلی عزیز افندی 1632 دا هاتیه نفساندن بله او راپور با دولت به مراد 4M اوی راپور وینا که نفساندیه و بریا وینا که جی مثلا گاوه الگوریا پروتوکولا دیپلوماسیا عثمانی دا گاوه سلطان عثمانی نامه یک بو میرین کرده نفساند کلاس جدا جدا هنه بیگمان خطاب نه خطاب که گره نامه بی هوای دست بکه جنابی علیشانی جم بله یکیش خب چوکترا نبیشی جناب ایروجی تنابیشی جناب یکیش خب چوکترا بشی جناب ده سلطان عثمانی گره بشه جنابی علیشان جم جی یعنی قراله بله به پهلوی زمان پهلوی و کردیا که به نهروسا قراله جم هەلبەستێن مەڵای جززیریداژی دەڕباس جەمزانانی ژبوویوی لەورێ ئەوی گوتنە ئەوی سوڵتان عەزیزلی گوتنا سوڵتان سلێمان دووبارە تکە بۆنی ئەوکێ بۆنی سوڵتان موراد راپۆرا خۆدا دەبێ حەق سبحان الله دەبێ ئەف کوردستان بویە سەدێکی قالەیەکی حەسنی برانبر حجوج و یجوج گوتنای رو وکی کافر بله عجم کو امپراتوریا من بخیر آوان هاتیه پاراستن بخیره کرده امپراتوری پاراستن دبی انشالله زاروکی من و زاروکی من و حتی کو هبن تجار قنجیا میرین کرده کو من کرنه جبیر ناکن و تتم التفاتی و بکن و قدر واناکی بگرن و دیاری اجوان را بشینن
بینی دنیا عالم سلطان عثمان دیاری دشنه به ام دیاریش بو کردا میره کردا بشین یعنی پیوندی هفسنگ بویه پیوندی صد هفسنگ بیه و هر وها لقال اوکیجی لقال عجماجی عینی وصابیه نه تنه لقال سلطان شاه عجماجی برانبریه که بود نابرا بله عثمانی و شاه عجما کی تیزه تر قدری میره کردا بگره بو کو ده حربه دا نبدش منیوان كاكامت أزج صحبتات تير نابن براستي بارد كم تماشفان جي تير نابن جبركو زانستو علمكي جلكي برفرها أم مسألة بچند دقيقة داويلنا جلكي خوشبو سباسيات كم كتيرو ميباني ما بو هيفيد كم ددمي بيشتشي أم بكار بن صحبتين بيا وهي بكن جلك سودو استفادة بو ماجي وبو تماشفان جي تيده هبو هرهبي هر سركفتي بي هرهبي نونجي سركفتي بن إن شاء الله تماشا نبانا تشتكي نو فير بونا وقت خو بالا سدي ست فير بونا دست خوش جلكي سما